Čekaj da sad zovem onu Aniku. Halo. Alo, slušaj, aj izađi, moramo snimiti video. Važi, izlazim za 7 sekundi. Ajde. Imaš 7 sekundi gdje se popneš na drvo. Daj, brate, gdje da nađem drvo? 2. Daj, brate. 4, 5, 6, 7. Uspio. Imaš 7 sekundi da uradiš 5 čučnjeva. Molim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro je. 5 sam uradio. Dobro je. Ali 7 sekundi, dobro. Imaš 7 sekundi da pokušaš da uradiš zvijezdu. 1, 2, 3. Pokušao. 1, Pazi. 4, 5, ništa. 6. Ja sam dobio. Pokušao sam da uradim zvijezdu. Nisi. Pokušao sam. Nisi, staviš ruke dolje. Brate, ne mogu, ne znam. Moraš. Imaš 7 sekundi da kažeš M otvorenih ustiju. Šta? Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, Ne znam. 6, 7. Imaš 7 sekundi da se popneš na onu zgradu uz one kao stepenice male. Šta? Kako će se popaj na zgradu? Ne moraš do gore. 3, Normalno da neće. 4, 5. Dobro je, uradio si. Imaš 7 sekundi da pomaziš onu mačku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ipak ništa. Imaš 7 sekundi da se popneš do polovine onih stepenica. Sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ništa. Imaš 7 sekundi, a Flori lava. 2, 3, 4, Ne mogu 5, 6, 7, ajde! Ne mogu. Noga. Čeću, ne igrao da se penjem. 7 sekundi da siđeš na put. Sad. 1, 2, 3, slomi ću se, 4, 5, 6, pazi auta, 7. Imaš 7 sekundi da podigneš ovaj kamen. Znala sam. 3, 4, 5, 6, ajde! Ne. Dobro je, barem si malo pomirila se ga malo. Uzet ćemo to. 7 sekundi dodaš do tamo onoga kamenja, tamo zapaljenog. Onoga tamo zapaljenog? Da. I da mi doneseš jedan kamen. Dole tamo da se vratim? Da. Vrate, nema šanse. Ajde, samo idi Vidi tamo. onoga kjera tamo, vrate, molim te ga se nije vidi, tačno nišali na mene. I možete samo malo kjera da pomirite. Vrate, raskomadat će me lik. Samo idi do tamo. 3, 4, trči. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Eno ti ga tvoj drugar. Imaš 7 sekundi da uradiš stoj na ruke naležećem policajcu. 3, 4, to je to. Imaš 7 sekundi da pomaziš silu koja... Moj ti savjet ne probati. Nema sile. Imaš 7 sekundi da uradiš 2 zgiba. A ne umijem! Ajde, brzo. 2, 3, ajde, još 1, 4, 5, bravo. Tako je, dosta. I to je to što se tiče ovoga klipa, a sada jedan challenge za vas. Imate 7 sekundi da lajkujete ovaj video. 3, 4, sad!